Kulay PWPW, mereka subhai P, saya kena ke Amen Faithful and True Channel, but saya kena ke tup jing jubab ia ke jing keli, but kaya kata ke jing keli hakane ke sengi, balai hake jing mana Catholic, kadap da kiriti le niam, ini ki ritual, balai bun ki ritual hake jing mana Catholic, ka kitab Leviticus, pad kiway pad ki kitab jong ke Bible. Kipin iba ublehi ulabu ya bun jaj kiriti niam nak kebenta ki Israel men parim. Kijing kenya pat kijing terwa, kijing penkentang ya kiling do, karkom im jong kiling do, ki singi khoj pat ki singi kraw niam. Barok kini la ki jong kiriti niam ki don pat ilabu kerpang ya kini. Kelaban page kini kitab Leviticus. Kalau nong kebenikong dekat iwe du sipau ke dekat keba arpau. Naduk kalau nong kebenikong dekat kebenikong haduk kalau nong keba sipau ke dekat arpau. Nanta ke lenong keba kat ndriu dekat iwe haduk lai pusau. Pat kalau nong arpulai dekat iwe haduk sapusau. Hakide kilenong ngin sem ya kajing batai. Yaki riti lekniam kiba per bah. Bat kide yakiba ublehi dalade ula batai yakine baro. Kum kanuksa hangni hakane kalanong kabakan riu barok kawe. Long kabakan riu dan kisngi jong kiriti jing penyasuk. Kasngi jong kariti jing penyasuk. Ulang kit pop. Hukum pensitom lade, begini ki iriti penyai, nak bantah kini ki bantah baper. Pada kalau nong keba arpulai, Leviticus arpulai kedekat iwe hadu saufusau, hangning i ya bun ki jing peta, kariti jong ke jing lekniam man kasnem, kasabat, kapaskha, pat kasni kawai niam jong puklem tiat. Kisok ningkong kajing kawai niam jong kita yau kasih ningkong jong bunai bah nyau kasih riti jing penyasuk kajing kawai niam ki jing trap kumta terter nata kajing peta penkut kajing batai kelum jing kawai niam jong ki jing trap dikini borok kene kawe kalenong arpulai keteng jing batai nak bantah ki jing le niam ki paper ki bantah paper nalar kata kawai pat kerkom le niam ki ba kilami hapedeng upai ba ki don kum ke kum hadon bayap kerkom le sngo senai sngo lem jong ki bagi le hang tu kumang siam ha kitab Samuel kalong ke ba laipuwe dekat khadwe hadu khadlai. Tekene ingin pulih kene kitab benikong Samuel kalau nong kebalai puwe kat khadwe haduk khadlai khadwe haduk khadlai ingin pulih latep ya kising usol haba kinong Jabez kiliat kila yo sngau ayu kila le ya usol barok kiriu ya le kila yeng bat kila le simit ban sim ya kamet usol bat jong ki khun jong nak kenro habet shan nangta kila wandra se Jabez bat kila thang ya ki hangta nangta kila sim ya ki sing jong ki bat kila tep hapo uding terpin ha Jabez bat kila sha jing it nyosingi pek kene ke jing sha jing it habadon bayap, kisah jing it, kamtam habadon bayap kum kini kum usim, bat kitu ki riu yalek thama, kidon ke jing syak jing it hang ni thok, kila syak jing it henyau singi. Nang ta ladon ru ke jing penslek dak umpniang ya kisim, di penslek ke umpniang kisim ngiken mau, kamtam hang ni kitab Samuel hi, kalau nong ke basipau, bau Samuel ulah penslek. Ya uwe breu. Tahu de usim benikong
jong ke jai pen Israel ubade usol te Samuel ulai sim si tendong ka peniang bat ulah the halor ka kli jong usol bat ulah do ya ong try upen selek ya pi ban long usim halor upai Israel pinsa sensyar halor upai utrai bat pinsa pelait yaki nakakti kinong shun jong ki baro saudang ti kadon kene kijing penselek kene belami na ki pajba kijing le sngosun abadon bayap bat kene kijing penselek yaki sim ujisu ke Maria bat u Joseph bat ki apostol baro kilalong kiju ki bayaine hakijinget bat kibut hok yaki ritiniam jong laki jong ki breu ke Maria bat u Joseph ki la pendep ya baro ki hukum jong ka anyu trai la tho u Lukas hakalong ka ba kerkot ke ba lai pu kundai habaya dei bat ka jing ot share dikila pendep ya kata hakabaya dei bat ka jing pun kuj karti jing pun kuj nang tapat ka jing IT ya Jisu hadin balakai u lawan pe ya kene haka gospel kat ke Lukas kalong ke ba kot puai hadu lai pu kundai kayin ka sem jong kiru ka julet simenta ha karitiniam ha tempel ha kisngi krauniam tapi pe ha gospel kum Lukas kalong ke baar kot sapo hadu sapulai pakane kayin ka sem ka pendep ya kane ka ritiniam ka badon ha ka niam ka jongki Lukas sapuwei hadu sapulai man lakasnem ki kimi ki pa u Jisu ki la lech sa Jerusalem nakapenta ka si khawai paskha pe ki pendep hapa u Jisu uladap khat arsnem karta ki la lech sa ka si khawai kumba julong ka dustur enda ki si khawai ki la dep manba ki la lech phaino u khana Jisu ula sa ha Jerusalem te kisngi kawai niam begini kilet ban simbenta kini kayin kasem yung Joseph ke Maria per Jisu kumta Jisu usuru ulek kumju hadin apa uladon lang bat ki apostol ki jong u laban pej yakane na kane gospel Lukasi kalong ke baar puar Jisuru atau ulek kumne pendep ya ka ain ka rukom ka bau blei labu leng ba jong Moses nak kapantaki pat Israel paro uji suru ulale kumju ulale tengi siam kumne kalajan ka jing khawai pu klam tiat kirang ba leng do bat kisat ain kira sedang berwat lad ban penyap uji su Henry kira khawet tukum tu ter te ngipoi sakajing lek jong uhi ya kejing khawai te na keju kene kejing bot hang ne ke khot ke balai ni ter hang tu hang ne ka sedang sa kejing wat lat jong u Judas kumno ban di yau Jisu na ta khot ke banyau la poi ka si jing khawai u pu klam thiat ha ka ba la dei ban kinya ya ulang berat paskha u Jisu ula pha ya Petrus bat u Yohanes tak kum ne khilet pen kre ya kapas kha bangin ya bam bat kum ta ter ang ni uji suru ule kumju ukongo ya kene ki an le ne keriti le niam nakamata ki sngi khawai sngi kraw niam jong kan niam jong ki ju ndai tingla ban Pedro ha gospel kum yu anes long ka baar khot khat lai kalong nyau khot ar du sipau kalong sipau khot ar hadu ar pulai laban pule yakini kit khat utrai jungiru ujulait man katayau syaka sinagog umretang bu ujulait syaka tempel wat man katayau syaka sinagog pat ubut yaki ritiniam bajule hangta habadon kata ka sinagog di kasaki hangne ngidon aga gospel kum Lukas hi kalong kabasau khat khandriu hadu arpeu ulalet Nazaret ha kabala pensan penrang ba yau pat kumba ujule atau hang ne ulalet ki sinagog ha kasih sabat man kasih sabat ujisur ulet
ulalek sa synagogue lalek sa synagogue tu umdei ubriu pen khen ain tanamar ba udei ublei pen khen ki ain briu balabu da ublei lang baju Moses dei upendep mauru upendep kita hai kijing kawai ke bakun tubru ya ke kijing jibam kawai ke bakadu jung jisu syab unyap ula duai ya kijing kerku ki baju punan kam da kiju nglapan pe ya kene na gospel kat kum Markus kalong ke bakhat sao gospel kum Markus kalong ke bakhat sao ke dekat arpu ar kadba kita nyebam ujisu la syemi ukupu ula aingo kajing kerku kajing aingo ulah kedia bad ulah ai ki senran ti kumta ulah le bad ulah ong kumno to sim kane kalong kamet jonga halukas arfar kat kendai ru ngisem kumta Matius arfu saw lai peuru ngisem ya kata kajing aingo yau blei ha kajing terwa bad ha kene kajing kawai niam apa kia bam lang ha kajing sisa ki kentin jong kiriti niam badan ha ka Eucharist bakut ha pok kabalang Katolik menta kidang pensawai ya kata kajing kerku jing kawai kebalap badan kam men barim takiju kaba uji suhi ula duai ki Kristan baningkong kim siam lap tengshu ya kirti niam kiju ki balalong ki bom don kamshu hadin kajing wan jung Kris kum kijing kinya hak tempel dia kata te kim la isu banik kinya ha tempel kumang siam ru ikene ke ba thos pangkene hak sithi saki Hebrew in pule kendiat ikene sithi saki Hebrew akalong ke pakhandai kalong pakhandai ba thok bha sepang ki jing kinya kam tame ke jong Jisu haba ngisiam hangne ngi yaka rukom mane haka jutang barim nang taka bantaka baar kajing kenya ujisu te hangne ki thok sakine sapang kata kajing kenya ba ujisu lawan ban kenya ti kum don kam syu ban lej ban kenya haka tempel Henry kim siam la ino ya barok kirtiniam kajutang patamai ka pen isai ya kane pakadon ke ai kajing kiria kepu bat kijing duai kemang siam kitab jong kam ki apostol kalong ke ba ar kot sapu ar kidon ya kene kajing kiria kepu kemut ka Eucharist bat kajing duai kajing simenta kajing duai hakapor lai beje janmet hakat tempel di kidon ru kata kidang le ru kata ki apostol hadin kajing mi pajung Jisu man ka lai beje ki let simenta kene jing duai janmet hat tempel kene i ha kam jo ki apostol kalong ka balai dekat iwe nang ta sakawe ka jing bukti bat ka jing pun selek da kumpniang keneru ya kaneru ki apostol ki senan jing Jisu kidang peteng tapi pej ha ka kam jo ki apostol kalong driu dekat driu berkumjuru ke siti jong Jacob kalong ke pesan dekat ke khat sao kena ke jing pun selek da ka umpniang maka jing pun selek da ka umpniang ha Jacob san khat sao ke jing bukti kam apostol driu bat ke jing tho ki balasim nakiriti le niam ki don bagi dang punon kam ki bangi siam ha ke siti Paulus ya ki Kolose kalong ke ba nikong dekat khat san adu arpau ngir pule kendiat ya kane siti saki Kolose kalong ke paningkong kat san bat arpau kaba ipule kumne ukris ulang kadur bai i jong blei bom yo i ukun prang singi kijen thau barok la thau hau yaki eki barok ki bah beneng bat hakandau ya ki bai yo i bat ki bom yo i ya ki bor la de ki ket ne ki long prau ki bor sensar ne ki bor ya ki barok la thau da u bat hau mau ulang shua ya ki eki barok ki badon hau ki eki barok ki ne lang kawai de mau ukle jong kamet kabalang mau ulong ke jing sedang
ma ubaning kong ban mi na ke jing yap kumta un long ukli du nai haki ki baro blei ulas ngubha ba ke jinglong blei bapura kan song ne ha ukun bat ban pen wan lam biang ya ki baro da ukun shala dehi ya kiba haka pertei bat kiba happening haba ula penyesuk deka snam ba ula play halor kading pena khot khatsan hadu arpo jong kalong banikong kasiti syaki kolose haineru isyam yakene kariti jingle niam hakane kerukom jadi gelap berpuleru hakasiti syaki kinong Filipi kalong ke baar konreu du kharwei kasiti banikong sya Timotius kalong ke balai khot khat lai haba ka kitab ikam juga apostol ke ong ba kinong yalam jong ke balang ha Antioch kidang mane ya utrai khat lai khot ar kaktin Greek bala penon kam kolong liturgio but de nakane kaktin ru balami kaktin pareng liturgy but kamot kajing mane pajba kabadon kariti liturgy dan liturgio kabamut kajing mane pajba kabadon kariti balai pat kajutang pathamai kam ai jing batai binia sapang kini kiriti namar ki Kristan banikong kim don kam ya ke jing tho man hikai kumno ban le ya kiriti niam namar ki laju mane kat kum ka jing hikai bala ai dakaktin pareng yang oral tradition kata ka jing yok pediang baklem kut ka bakentup ya kiten raiju bat ya ka jing imbat mai ha u Yesus Kris kalanang roy hadu bakalalong ka jing mane ke baru spa ha kiriti ke bakabalang Katolik kenang podon kam hadu hakini kisngi bat syusyu hakajing perkat jonga balai om syam la thaulut yakine kiriti jingle niam kibadon bat ngi bakabalang Katolik kale namarba kita kumal ong ne ke oral tradition but kabaar kat kum kajing perkat jonga kolong ba namarba ki la ai pateng yakene dekaktin kane kini ki jingle jingkam badon hakiriti niam kajing mane pajba badon kiriti ba per kalalong do kalalong snam haki te om syam la don kam syu ban enda tho biang hakakot lane hakajutang batumai te de nakane katau om syam la tho hak bible tingila berpule yakini susu na Catechism of the Catholic Church pila berpule yakini na kini paragraf siajar sispa atpusau bat siajar sispa atpusan nang ta siajar sispa lai punriu hadu siajar arspa kendai bila pidon kapor pule saya kini pin sayok susu ya kejing patai bat kejing sai train kurku ya piwe itu bakwa banwat jing sai bat jing jubab ya kejing keli hakane kasngi al ai ya kene kejing jubab hakane kejing keli ya keba nilai sim ina kejing patai kibala don lupa hapok kapalang di kitu gibam patip kibade napok kapalang Katolik hilayo jing patai manta kitu gibam dei na kapalang Katolik berkeniam Katolik ru biru piyo jing patai hakane kasngi tu try nang pensai ya piwe tang kene kawe ngaju benkut barabor ka jing sisa kan perlai luit yangi ujing sisa ude ujisu te de na kene ka dauru bangal ai nam ya kene ka YouTube channel Amen Faithful and True mut ude ujisu hi te ngangai ho langbai jong kene ka channel bal ai nam ha uhi ujisu hi dalade un kurku ya pi iwe rublei un ai ya pi da ujisu ya kejing map ya kipop hapa pi wan ban pai no syau ban kala kapamut no syau jing sisa unong rim na ubami ki barak khoi kibadan hak pertei na ubala thau ya ki barak khoi kibalalong try ken un kurku ya pi iwe ta ki jing ai ki bakar hai ki jang